mau orang terus serang lagu sing ngenot. Ah buru sangat. Nah, kok sih sing paksa no gitu. Ama sing ngenot sing ngenot. Ama ngenot. Udah repot-repot cepet-cepet. Ini sing noci, sing ini noci, not. ya ini noci nih, Sing tuh noci tuh, not. enggak tuh, Kapajang. Duo punya kene lo matan cino, Cang duo kan not cang. pipes kena bajang kan, Oh, matu milin ada nih. Ku sing cara matan ini mau kejang not sih. Gelap bisa go not cai. sing matu normal ada nih, Engken menyentuh. bitan di uang malu. Nah, baca cantik ngomong. Nah, telah terjadi pemerkosaan seorang gadis berumur 95 tahun. Wih, memang bangkot dong. Ini merokosnya, Di uang malu. Seorang dagang biu. Kok sengaja kenal tuh merokosnya tuh. Di uang menyintibaci petel kan Kok dia. 95 tahun merokosa. Asam uratnya kumat. Senawang. Seorang dagang biu yang memperkosa seorang seniman dari Bangli bernama Dolar. Ngomong kengken yuk. Ngengen, macam tuh udah sentuh. Ngai, rencang dengan kenyataan ngomong nih. Apabila ada di media cetak. Diulang malu. Kalau Dolar tidak menyerahkan diri kepada polisi, Dolar itu jadi buron. Gimana gitu? Jadi buron, jadi buron. Serang ibancina ke polisi. Mati kan kelek-kelek gini. Jadi apa? Buron. Lek-lek kedek, orang lek-lek kedek. Orang dimbasakan kedek. Yen ini nak sebat koncang kedek nih ngomongin kayak ini. Berarti saya bisa memunyi saya jadi buron. Kalau Dolar itu tidak menyerahkan diri kepada kepolisian, Dolar itu menjadi buronan. Ya buron, kami nggak percaya. Zaman Yani dong ulah ngomong. Maru bungut segeno pajak. Ngomong kalian ngomong dihukum. Hukum tidak pandang bulu. Biar mau bulu biar saya nggak sabulem hukum. Aja majom si Gumi Jani. Terus yang ilukan layatan petulang. Menkengken tuh kenyataannya tuh pemberitaannya ada gitu. Kenyataannya gini ada. Kengken. Saya nak terus terang deh. Terang kan. Jangan ngoyong di Tegali. Oh. Kau dagang biu. Gini yang ngomong. Bayan kengken kata tuan. Payu ada biu nih payu. Yen payu bahan ke tiang bahan jang ya. Nyen. Dagang biu nih. Apa bang cai? Biu. Biun nyene. Biun cange. Jangan ngerti kan munyi jang. Yang benernya ngomong dagang biu seng gitu memunyi. Kengken benar ngomong kami. Bayan. Kengken. Payu ada biu nih payu. Yang payu bahan ke tiang biu nih. Tiang kermeli gitu. Mungkin itu. Domong pas. Meneh kan? Nih yo yang bahan jang. Ya jang sih. Mana ngomong bahan ke tiang bosot ke ketang. Goyang kan. Cai sing ngerti ken munyi sing ngerti bahasa Ci. Kakak perlu rajin berbahasa. Yo cinugo jang. Sing ngerti kan munyi, sing ngerti bahasa apa maksud sini? Bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia. Di sekolah di Sio sama. Di Sio. Murid paling dua ke jang. Di Sio zaman matematika ajit lu. Nah, ketesan. Yang cis percaya kok zaman di Sio paling dua kok tes kok. Nah. Dan ini cang takon bahasa Bali apa bahasa Indonesia? Nah, Cang ketut. nyen. Diketut. Nah, Ciwayan. nah, Yan. engkendut. Yan peninggalan. Madadot. Meme. Anak murid paling dua ke. Konen maklepah. Guru nerang bos angso tuh kan guru. Ada murid cerita cang doang asuh, kulas guru ngajin. Wah. Kene murid. Nah, kemenjang.
Yan. Engken Dut. Yan peninggal. Mata Dut. Dibuat gini. Yan cungu. Hidung Dut. Yan kopeng. Telinga Dut. Jumin. Yan peninggalan. Mata Dut. Yan cungu. Hidung Dut. Yan kopeng. Telinga Dut. Oh, engken maksud ini. Ji ngomong jorok di pura. Jorok. Menjadi bahasa telinga tot. Mesti pada nih ketut pun nih. Kese orangnya ada gini ji nuntut. Nah ganti dan jangan. Nien. Menengah dan jangan. Nah. Ini sing bener lagi banyak nasi ini. Yan. Engken ngah. Yan peninggalan. Mata ngah. Yan cungu. Hidung ngah. Yan kopeng. Telinga ngah. Jak telinga tot telinga ngah banyak bancai. Otak ini nih mulai jorok kan. Jorok nyen bukan ada jorok. Cai. Cang jorok. Aw. Pebadeng tuh. Kegen. Cai bener nih jorok. Cang ngomongnya. Yang saja jorok kopingnya undang pengen bukan ada adan kan. Lenan ken koping dah kalau yang bohong dah kalau yang baik sakona. Si dua dia ngumpat timpal panggil jorok ngomongnya di lukut paku. Maka ada cang paling jorok kok ya kan. Nah. Yan tiang. Saya. Suge. Saya. Celeng. Abi. Peragaan kan nih. Tiang suge celeng. Saya kayak babi. Oh pas. Murid cang asal Mulai ngomong dua harus kayak. pas. Dua mulai cik. Jumin. Tiang. Saya Suge. kayak Celeng. babi. Tiang suge celeng. Saya kayak babi. Oh pas. Mungkin gede kengken tuh cina. Mesti saya ngerti nih. Ulian dua kotak Cina betul. Jumin. Tiang. Saya Suge. kayak Celeng. babi. Tiang suge celeng. Saya kayak babi. Apa? Pas boy. Kan pas tuh. Yuneng. Pas boy kengken. Sing. Mengerti cang. Amun tuh dan kelihatannya mengerti. Cang orang kicara celeng. Para cang nak menok katanya sih ngerti. Nah, jadi cai kerja sang kok. Kang gurunya metes. Batu bahasa Indonesia bahasa Bali ini di Bali. Oke, Batu nih. Selamat malam, Rojong wengi. bapak-bapak dan ibu-ibu, Haji-haji kali biang-biang. adik-adik semuanya, Alit-alit sarang sami. nenek-nenek yang saya cintai. Dadong-dadong sana Nah. temannya. Ya. Engkena. Dayan Cina budaya luar biasa. Dadong-dadong nih demenin saya. Kengken yuk. Antiang dadong itu maruale bangke be yang dadong nih. Yang bangke sing lakunan sih. Kalau yang dadong lah bisnis dealer ya. Dealer apa? Dealer mobil. Dealer mobilnya? Mio. Kengken. Pasing bisi gigi Ah. kan. Tinggal ngilut duen. Nako bayo kredit ke bapak udah sing puter duen. Metik ada dong. Sing mau gini. Nah, itu bahasa Indonesia dua. Jadi bahasa Inggris kita konco. Bahasa apa? Bahasa Inggris. Ji sing nama. Kengken. Selam jangan ulian kengken. Ulian kengken. Ulian meneneng di kudun. Pas bome mulai sing itu mati bareng. Jack Des bahasa Inggris. Lala, yang belajar bahasa Inggris uli benda terkecil. Uli bener terkecil. Modelnya tawang cai. Kengken. Yang pisau kecil. Silek. Mulu dasar dua kengken lagi pakaian. Yang tas kecil. Dompet. Yang kamar kecil. Duilet. Beben. Yang maling kecil. Copet. Yang sing man maulahan. Kepepet. Yang matatu bedek-bedek. Klet-klet.
Apa beda monji? Udah ada bahasa Inggris, metatu bedek kelet-kelet. Mun ane jenik tadi gede kon. Ane gede tadi jenik. Mun tatu jenik-jenik gede-gede orang kan. Nanti sing bahasa Inggris aloh tuh. Nah. Lihat awang ji. Ada nih suka. Aduh. Nah, Ian piring bahasa Inggrisnya. flat Ian siap. chicken Ian pintu. door. Piring siap pintu. Flat chicken door. Pas. Lo sincap nih yang gini unduknya. Nasi jo cangpang makelo hidup. Cai sini ngawurdo, cang motor mati. Udah ida cang motor mati. Ane ngotang boleh tuh. Adik gitu. Mati cang ngotang kan sengaja diloken. Yen sugih ngotang kan liur orang ini boleh cang. Engken. Ulian kencing manis itu orang cimat. Iya kencing manis. Saya Cang musuh kencing manis. mau kencing apa ya? Kencing pahit. Ah, Kencing manis orang cicang. apa? Mau ganti kencing manis yang baik. Lalat. Hah? Apin kita cang heran kencing. Aneh heran dia Mau apa? kecang dua kencing. Lagu hidup harus pang bisu. Biar apa bedek kanggo. Oh gitu. Do bersonyangan bisu boleh. Mau gendeng udah diingat. Ada bayu wewe-nya ngurukan tuh. Bah. Cang pengurung itu. Ngomong bungut nih mau plesotan. Sing ya bayu wewe, bayu kawe tuh naik ngomong. Oh, do cang urukan tuh. Potong cai udah kan. Hmm. Kengken tuh. Gendingannya. Ah. Nyenawang buen pidan beli dadi supir kapal. Ditu beli liung lapipin menumpuk-tumpuk cara bukit. Na 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 na. Pangengkan mau gendeng mesti gitu. Belum gendeng ci. So mau gendeng sing belum bong. Di sinawang bayu kawe ci. Kengken. Bayu kawe kan sama bok nih. Dia sengkene yang kori kotesang si urugo bibeh nih. Bah, penguruk ajen cibin. Oh gitu. Sing kanggoan gitu. Sing kanggo dong. Nah, ciptaan candidian. Oh nyiptaan lagu. Ya belum bok digianyar. Janganlah ciptaan itu. Ada ngomong Yan. Album belum. Kengken tuh cip. Encang menggending, idodane pangkedek ijo. Ah. Sing gara gendingannya dong lah di bidiano nya lah gendingan. Ane kene tuh ngeling nak kembali. Kengken modal. Di bisanya tiang mangipi yang umay anyu. Kengken tuh ya. Kengken. Anyu dumay. Ngeling nak kembali. Yang gendingan saya le. Kengken. Lihat burungku penuh dengan bulu bertelur dua sejak dari dulu. Kadang-kadang layu, kadang-kadang kaku. Itu burungku ku bawa selalu. Tawanki judul gendingan jantung. Aing. Kutilan. Adik gitu. Asal layu kutil kata. Gua jemput aku nggak mau dengan kudilan. Nah, ji bisa mengendeng. Jang. Urencang deh. Nah, yang mau gendeng mau biasa. Ini akong nih. Ipida. Bawa kena mencantum. Kadang cang jauh di agung ini ken gendengan sini. Kian gendengan tuh dadong jangan bisa kucet, jangan bisa mau kejang gendeng. Jumacan jago mira mau kejang kata kucetnya gini. Ayo bahasanya, kata abang. Ipidan zamane jukut Jepang. Bajang-bajang eliuna melajaningkang. Dijani zamane jukut bleceng. Bajang-bajang emat lano sing mekancing. Jero mangku depan Jero mangku. Ken Sing jero mangku. nyen Mantap dong dua kucet dua. Jero mangku je mati. menyen tuh Dewa ratu. diurak oh malah jero mangku dong canunnya dunin liwat di jukut paku ada jero mangku ngajanan di umane Kengken. jero mangku engken ulung menggelantungan jero mangku
Dong gua ulian cang ulung dane. Ulian bungut sini ndak boleh do. Pipi dan zamane jukut Jepang. Bajang-bajang eliunan make pang. Yang jani zamane jukut lecing. Bajang-bajang meripone. Dewa ratu depang supaya kita laksanane noten zaman ane penting lu sing mau yutan mari bong rabot kamu jagonya banci. Jangan kalau lu Bandung apa di? oh dunan cuma apa hafalnya Amin. pasti tongo setengah Silur. Dewa Ratu depang supaya kita laksanane noten zaman ane penting tu sing mau yutan mari bong Dewa ratu depang supaya sol do sol ming na ya. Dewa ratu depang supaya kita laksanane noten zaman ane penting tu sing mau yutan abang tu sing penyajak mau kejang pas dua gendengan asal beuyut di keluarga benyah rumah sangah medum tebu medum uyut di rumah abo ke desa benyah desa benyah asal uyut asal bersatu gini cara dini dijukut paku ulian persatuan ini bu tahun ini jukut paku awang makanan sing mengandung organik ada yang segar-segar nak ini jukut paku duen yang B jangan jukut paku biar saya ada asal ada jukut paku jangan sih muntah kan jangan biar lengis jangan jangan uya lengis kita ketul-ketulan siap kita mengerti jadi lain gendeng baru gendeng umedan omedan nah Medan saling gelut saling kedengin diman Medan saling gelut saling kedengin diman Cinang tonang cinang tonang cinang tonang cinang tonang cinang tonang cinang tonang cinang Medan saling gelut saling tumpukin angke Medan saling gelut saling tumpukin angke ada yang belur gedok kicang gedok aja koran yang dengeng sing dari toli haji mata cik nada ngedok ngomong camat kecemet bungut cik mungkin uli bungut kan bukan nyarang nah kita ngapain bungut cini nengangan persis saruk dingang bungut cini persis saruk kloset jelek wah si malu lu mau lengah sing ada lungan kin kloset paling lu ijane long kloset satu menampung kotoran pasti kena kotoran jelek begitu yang ada kloset dibeli banyak redon PKK nya nyampat kengen ada PKK nya paling jaga ke WC jangan tengah hoyang jangan di kloset nanti masana lihat toklet klosetnya kini berpikir nyanyi teken nih
begitu coklat engkau kuri nih blak rasa gesek di tengah yang berdene ngoyong klosete ngoyong itu kas kakak serat orang ki jelek klosete jeleknya pasti ada lungnya selung-lungnya pasti ada jeleknya badan ruwo binedo terus yang cai nyatuang tuh hangwa kitan bungut sini sangat pedidinya noreng aja bang nyengoreng makti nih terus yang nabajang tuh iyan pas itu dana caro jani sandini tuh tetunan banjar aduh lingsir aduh kloset itu nenek di dadong nih maketong ngencah aduh kang ngencah tuh hijau sini saya mau sandal tegah mau batu cicak teklek kaplek riot teblek saya panen dong bungut kloset mau pras-presan butawang nak tuh nak unsur kemu aja kan kecelabai aja nak sing mulung sing dipetin cai dari seniman ci dari artis super terkenal ben ngomong ci sing nawang situasi kondisi maksudnya diajang itu dane di jaban buruan ci ngomong omedan saling kedeng saling geluting angkuk orang cai neng toleh bok cini kengken oleh cang oleh bok cini marun nocang bok cang oleh kengken oleh suluen nih pancine kapak-kapak suluen kengken ci awak subuh tuwo ngomong melang pelajin bener sakala ada ngomong swasmita nimitanto nemo pati swasmita nimitanto nemo duko swasmita nimitanto nemo mitro awang ci artin woi mau anu tuh mau santrian dong setuti gitu enoren setutin bungut kini ngomong aluan ke pura cina ijak emak mek setuti gitu lu mau nawang tengok-tengok orang setutin bungut cina menengken si otak cina mulu ngeres masak di kene diajang itu dane orang angkok ci mulu cara cicing cara ubuan ci tawang iya cai jangan cara cicing engken tuh tawang ci cicing nih engken cicing itu gelem buang cicing nah buang jangan bertakon kan jai kengen ngen cicing hidup bertaruh cai ngen hidup bertaruh berarti hidup bertaruh ngen buang bertawang buang dia ini buang ngomong ci bertaruh orang ci buang cicing kenaan cai cicing yang cicingnya buangnya kalau manusianya terjadi len cai saya ngerti iya nih manusia ngelah tri permano iya nih ubuan nih cicing ngelah dui permano oh ibuan dui permano ane badan dui permano sabdo kelawaning bayu iya tri permano pangtawang ci sabdo bayu hidup oh berarti lebih aneh manusia hidup lah cicingnya sih yang lain aduh kengken dong sih yang lain hidup orang cicing buang orang yang cang sih orang cang buang buang cicing ngerti ban cing orang sing buang deh lu stop cing orang sing buang yang sing buang cicingnya mudiang di margo-margo tarik tambang so ngalih pun ngalu nih cicing ngalih pun ngalu apa ke rumah ya yang kata cicing itu tangkap kan di bumi apa no prosesnya kengken ngomong cicingnya jangan ngomong di bumi ngerti ngomong jadi cara kena cina cara buburan yang kena cai ken buburan kan manusia yang kena mencai cicing orang dibuang yang cara cai cicing itu ngerti bahan buang menuju ke sana mana buang yang musuh tercai len kengken saya ada waktu asal mengenap putih badang mata juga orang dibuang cicing nu buangan cai ke cicing jelek kan manusia jelek ya serahkan cicing aja manusia kan serahkan cicing ada cibanding orang serahkan ibit pangkawang cini cang mangang siap kodalan ya di puru dalam bolebang bersiap kan suam cuma cang kekalian cang nyemak wadah jang di samping pemanggang sepanan cang nyemak wadah lek-lek amakan cicing sing serahkan cicing itu janji beten janji
Coba ngelah lebihan kene ibu buron beten sing jang maman. Asal lo beten cicing lah siap lah. Weh, Mamane. man. Yen serakah satu cicinge. Cing jang siap di lengatane. Ah, Teko cicing ini majan. beda. Menek kerjane kemarin serakah. Cicing Mak Jan. Man, beten tidak pernah ngejang gitu. Sing ngaji lutur nanang gini. Kengen. Yang do negaken galang busul jite to. Masa nggak galang busul jite. Oh. Itu gitu aden dong jangan dalam beden. Pangse ngamakan cicing gitu. Oh. Berarti ci jelekan manusia. Lekan nulu ngaji cing. Wah, Jangan jangan minta bang di buron. dari apa? Buron nyen. Cai, Di bebek. adi bebek. Bahasa ngerti di. Kengen. Bebek utang naso mau ane ukut jangan. Ini mare yang mau cengeras kan otakin. Kayang nu mites nu madin si ben bidan kena hanci. Pangci dadi bebek. Belum dadi manusia. Bahasa sih lo musuh. Si ngerti. Si sentai melaji sastra sih. Apa tuh? Itu dadi wong puh kagung akan orang ngamak. Apaan pramodu lapot si kang dadi manusia. Ya diastun cendalu duwiyoni. Tawa ngartine. Kamu jadi manusia besarkanlah jiwamu. Karena sungguh sulit menjelma menjadi manusia. Sekalipun hina. Harus bersyukur kepada Sang Hyang Widi. Buat cinu madi dadi manusia. Jadi bebek, jadi bojok, pocol. Sakal madan manusia. Manu madan agama. Sesanan ci manusia pada berbagai. Ini kayak. Marah dum kama shooting. Jang sing gitu tulis. Man, Aning ngirit tulis. apa nih ngirit? Gue cicing beli pulsa ya sing. Beli baju sing. Ijanya kenane pula aja kulas. Sing ramang apa? Raga dari dulu mau kejam kan ramang. Oh, contohnya le cang. Oke, Saya contohnya. orang gini manu mah sing. Pang bergaul dari gunung malu bisa kan. Cuman yang nebok kenci ke ngaya ke jugot paku. Engen. Saput oleng. Oh, ada barakan tuh. Aman selam. Mantap. Sepatu poleng. Ian sepatu poleng yan. Oh, engen. Dong angon stocking selam. Gen stocking. Menapa tuh? Sing loci kulit baes nih. Ngetel bunguci nih ngomong. Pamerak ada yang stocking selam dong. Yang ci bang waduh gelek bisa ke. Mereka memantat sih. Baes orang masih stocking. Ulah-ulah tadi. Sing ngangon nyarwang pungut ini ke bil-bil lo. Jajang lebih bel. Ibi cang cuma ci sing ada alih cang. Di puan alih cang sing ada. Nen. Sai, Kemudian cang aleh. ci nyile pipes cang. Uliang pasang. Cang nyileh cang. Ah, Gue nyileh undiang. Wah, di sing sai sing ngerti. wocok sih melajarin tato yang gini. Biar nang nyileh undiang. Kene udah ke. Sai nyile pes kencang. Hah? Jani uliang pes cangi. Cang nyileh apa kan? Nyile. Lu nyileh undiang pas. Ada nang nyileh undiang ke sing nyileh ada. Cang mengerti kan mau Dia nyeng ngerti ini. di pena gepes. Si nyile kencang. Bebang cang nyile. Jani cang sing lapi pes kan uliang nih pes cang. Wah, sing ada gitu. Sing aduk-aduk kan yo. Ya nama kitiang baru undiang. Oh model sama kidiang uliang. Ya nyile marang uliang. Sing ada. Sing nyileh undiang sing nyileh ada nih. Mengkengan. Kitiang baru undiang. Adik itu adik. Pama cing lawar. Ah, Cang sing. mana? Bagi di lawar cang. Ah, Ben buan cang lawar. Di sing di badan lawar. Ah. Tanggal mau kitiang. terus sing uliang ada nih. Ngiteh ada nih dong. Wah, sing ngundung. Yang brengsek ini. Uliang ada nih. Nyen irago lengah apa iya? Nyileh pes, ya nak nyileh uliang. Kedek pasang, nyak sing uliang cek asal nengok kan cepok. Asal bu di kampung aja kau.
kebus. Nen ake kamblong citenyen. Hah? Dolar, Tadi kan kamblong ini. ujang ratu medang. Dolar bagus. Asal misi bagus hilang kadang pasang. Ujang, Saya udah bilang mau belanja. nggak, Beli odol aja beli sabun. onge jadi, Bangla pes 200. nggak. Sabunnya ken, odolnya ken. Oh niki tu, toko dewa niki yang numas odol, nama tutup, tutup, Tutup. nggak. Ini dia saya beli. Toko bangunan, Ya, men. Liang gelas sikat, liang gelas lem kena dengan Hah? Benar, sikat, odol, sabun. bukan dan. Ada di tiang rumah tapi bakal ke toko bangunan di tiang. Bong dia beli. Bong, Bong. bong. Pes lah kan. Tapi Pes lah kan. dinadu Ah, konsilio ya. dolar. Kemudian dolar bagi lepes lah. Ada, aku tak ngerti nih. Ke dalam dia nggak mandi tiang dolar, wes ada yang kesilang dia yo. Wih, ajak lemah lengah dolar. Terus yang mulia apa sih Bukan ini? dan, Oh, men, boleh ya? dia lah, Boleh. nggak. Ada masai dolar. Makin muluk-muluk tim. Har, pes lah kan. Pes lah kan. Wes berapa kan? Pes lah. Gelasnya kan uang belas. Har, Ya, saya ada nilai pes ya dolar eh. beneran. Pes ni apa kan dolar terlang lah. Gelasnya yang nawar. Iya lah. Lar lah. Jangan lain dolar itu urusan. Pes gelah apa kan dolar? Gelas yang nawar. Lah, pesang. Ada si leci pesangnya. Jangan nilai. Ah, Sembilan ini. aduh dan redin. Dia apa nage pesang? Dia nak nilai dan mulia. Tengkian munim lah. Tengkian raus lah kan cai. Nggak, Muluk keginan dolar wah montong muluk-muluk timpal kan. Dipun, Benar? mengayun dokter dewa. Hei. Yen sing jeung dano pati ya bang kan ni. Wah, betul. Pantang kadang kuman. Kadang kuman ya kan. Niki ngau diangkat silene dokter dewa dalam. Yen nya banyak lah kejang-kejang. Dokter dewa kini obatan. Lek ateng lah. Nggak. Lar. Yen kene tingkah pelaksanaan kene. Rasa pocol saya memarang kapan belauling kuni. Cutat kene. Oleh pelaksanaan kene. Dano pati banglah kene. Pangseng lah melon-melon kapan banyak lah melon. Ada pada rapi. Yang mati ampun. Jak cutat mati saja nih. Yang mati ji. Sudah mati dia. Cai. Ini mati dia. Manjing sekalian sini sakti menemukan. Andos. Jak mati ya. Nyen mandi kene do, ha? Nyen. Padaro niki padaro. Ini dia. Tata raos. Udah mati ya. Matur sisip bicara ke padaro. Ngene. Cai matur kenlah. Agon limo dan si matur sangon canang, ha? Bulu keto ajeno, ha? Oh niki Nggak canang.
Kang pejati mau daging. Persisat sampun dateng Betaro ngeraos mangken. Sampun, Bu. Ampun. Ngeraos sampun napi Sing wisi sari. Hah? Dan gengken apa ketunas? Ya sing jangan sari ya? Apa? Wah, sari. Sampun. Aku udah mesti sari. Long tali. Nggih. Pun api niki. Kene banyak kesuget telung tali mesti sari. Pun mangken pun karo ngeraosan sesari. Saya ngerti sugihan ulian nyen. Saya ngulian pisan Betaro. Nggih, Pak. Yen mbok adol di jubah aturang ke pura. Bang ada kok menen pura ngerti. Nggih. Bos telung tali mesti sari. Mangken Jangan nang telung atus kudu. Ake pangerti den Urin. Kata Cina dong atus. Lang los. Ngale Betaro emang berangkat nih. Menang. Kelas mana di kelas mana? Udah wis. Persisat sampun 300. Telung atus wis. Ampun. Ngamut telung tali. Haji Bang Telung tali. Gitu ledang Betaro to sobat. Zaman jani nak makejang takutkan Betaro. Cang mau curiga kenji. Oh nggih. Betaro apa matok sesari 300. Yang Betaro tuh kadang pas bolong kan, Bu. Benar itu nak agung nak sugih benah muntuk Oh, kengken. gitu. Yang pun nak lacur biar pas bolong sing kengken. Betaro kan mengerti ya. Iki man 300 jane sing ndem nae. Sudah apa sih? Berarti Betaro sih. Apa sing jadi Betaro? Jangan kene apa dan barang mendukung si dari Betaro. Ini kan ndem nae. Kan lo ngambil ketapak lagi men 300. Oh ya man. Nah, ndem. Nah satu sih. Terus. Sotos sih ngomong. Jangan bareng iyo ngajak ki sotos ngomong. Yang udah ki. Iyo nantak bos. Bah, jangan lebih dia ngomong. Bah. Satu sih kan. Mana yang berseket? Nah, dah. Yang satu uang sen. Nah, ada kang wajah sama. Kamu tetes. Kamu. Nih. Makasih. Satu Kamu begitu. termasuk narian. Cibian lagi. Gila limun. Lah. Wah, kene dayan sini. Betaro ngojo obat ABC ngojo kali. Masih ada. Adi sadalan. Ben satu sejauh. Iki. Iki bensiu. Kemasan mabuk mulai bos. Oh, ini jangan mudang 200 kan dulin. Nah, Gila. Oh, pestini udah aja. 200. Oh, 200. Ampun udah utang ini ya. terus Utang nasi. Niki wawu polos $1. Harus gede sabung lah. yang tadi awak tadi parah kan, bang tadi contoh kapan banyak am kejang. Nggih, kejang. Yang ngelah utang ingat ang maya. Nggih, jangan pun orang. Oh, Cina. Oh, niki utang siang ke dolar udah yang makin Cina cokor itu karton balik 200. Kan damai tadi. Oh, lunas. Yang gua kene barang lakonya kan lega kayak yang Nggih. belakang. Si ratu lu menang masih. Nggih, makin api pacang anu. Tapi enak. Lap. Ya. Enten api. Dia Neseng belen apa namanya?
Nek orang lah cai mau tanya ulian. Rumah sikat, odol iki ampun dinadong ados. Sap. Ini kan tak kepe. Sap lah. Kalau berdikang lapis pasang sapin. Makan yang ngalah Cina pisake jang tiang bang dolar bang genten. Lah, ya. Sareng canang lagi lah. Sareng canang ni maro. Gimbun. Mangken dumun. Cokor dewa kudu naging sareng canang. Lu ngadut. Oh, kedung atus, kedai kan. Dong atus ngengken. Kedai kan dong atus. Kamu dong atus. Dong atus. Iki sareng canang. So duwut dong atus kan pas. Sap. Nah, wedan mangke medal cokor dewa napi wedan. Ben sapin nih. Kelak kalau ngalih kuburan lah. Kuburan. Kayang janu lah sebelah kuburan lah. Dadong-dadong buang tuh. Sing dak didadong-dadong. Medal cokor dewa. Ijo ora? Sekoneng kelah luas. Nggih. Tuh pengsengi hati ngeleng. Oh, nggih hari cokor dewa. Benar. Nggih. Saya mendang dari hari. Lah kapuri malu. Ingat yang sebuah kelaman keraos kajai hati. Lahan berjalan. Oh, nggih, terus nggih. Duh ya ada ngelangnya. Demol lengah. Lunas utangki. Hutan dong adem. Aduh. Diketa terus sapatang dari tukang mari. Sae. Ngoyong naik. Manis kan nyampe. Cari lipi suet. Hah? Cari lipi suet layane plak-plak. Kenapa orang cek? Dia bisa kan paling kan bisa kedam lu. Aduh, amune jegeng nih. Ngepeh kenyam manis. Wah. Kijeng alih kena jegeng. Yang Aryan karo jani potongan karo ABG. Apa? ABG. Apa nama BG? ABG. Tong ning ABG. Apa tuh ABG? Atas bawah gede. Oh, atas bawah gede. Melengah sih. Amun tuh rampingnya atas. Tan Orang-orang ABG plus deh. Beblis deh. Tan ABG kata seksi. Seksi? Nggih. Seksi apa tuh? Seksi konsumsi. Seksi perlengkapan. Medal itu batu begending gimana? Oke tuh. Oh, kan ngelah gendingan apa? Oh, pang ledang kayu itu. Gitu nanti lah. Medang lah hibur. Saya petau. Tenang cai. Petok kan. Dijotong. Iya. Juga pakau tau. Juga petok. Ayo lah Ayo. tarik. Cuman balik ketemu adik. Jani beli megagapan salah bali. Pindah ke tresnan beli. Manis sempat abang adi ngerasa yang kedunya nadi bukti tresnan beli. Oh, yang ada yang kirim tunangan nih gitu cerita. Boy, Cek. Apa cek? Hah? Apa cek? tes satu. Kedua ada nanti sama ngerti. Cek. Kok saya ngerti cek jok. Langit. Musik.
Cangkem malah nek. Let's go. Duk 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 jazz duk duk duk. Iki sang kete-kete bahas kabeh ya. Kabeh abas. Oke. Let's go. Bangklu pampat beli nanyen tiang. Malati. Ini tukang kedok. Genggen. Gen. Ada yang nduk ya. Doken ake. Nduk lah, nduk. Nah, Ian kita ngerawas tuh jangan cara ulet bijang entuk. Biasa kelentuk. Buat saya orang tukang gambar. Oke. nah. Ya bapak kok nyan. Bapak kok nyan terus. Hah? Kati sebelah kati muruk. Saya bisa kati nduk. Oh, Jak meneh kan bangun kelentuk jak kelentuk ya kita. Pangkain mau pelukan. Ayo musik. Ulang. One more. Bang lu bang pat beli nanyen tiang. Malah tiang Menampe sang tresnanani. ngaden nadu sing Mare cicipin aduh jane rasane. Dia sanggup Ngayain beli. Saudara yang beli madu. tiang Tusing kumagadi uli bini. Alataken bayaran. Sewire tiang subuh jana apeng telu. Kedonyan bali. Uno tiangi. bojanda ping telu. Rumah satan ngale guru wayan, guru nyoman, guru ketut. Hoye guru wayan, guru nyoman, guru ketut. Hoye. Kerasakti. Peraduh. panci. Nek asana stres kene jangan ngomong. Untung ada si nampetan cukup baku. Kita ke Bangli ngangsir di rumah sakit jiwa. Jangan salah ya, biar itu jelek-jelek gini. Please dah. Aduh, begitu. Ait. Weh, angkon gelang. Gelang. Mas. Mas. Nih kalung. Kalung. Mas. Jang, Mas. Ngenas sugih ngono ketuk. Benar sebok sebok. Weh. Ceng Kepala. Sing yo nas. Kenapa? Duakung nek duakung. Sing nas. Kenapa? Pangalus tengek. Prabu. Ngekentan. Sang Prabu. Dan mesti sang. Prabu. Itu jangan sang, yang diu sang dadap, sang kandik kan kita mau lalu kan. Niki be rambutnya kendeng ya. Kepang dua. Aduh, ya redahang hijau, ya redahang rementan tuh. Rementan. Nah, niki tuh. Niki mau lihat Mas. Mas. Siram dua. Iya. Aduh, dua ini Mas onyangan. Ini Mas onyangan. Nih apa tegah nih? Woi, cai sing ngerti nih. Jang, niki tiang tuling kemanjang. Woi, si diajang dadane panjang nyene, lu dua geng istri. Patutnya cai ngemikan itu. Masak cai ngemak diajang dadane diom naliu kene kenen ake demen. Oh, seng tadi. Woi.
Dan titiang nang ngoren. Oh, ngoren di tiang. Sing dadi. Sing dadi pang sing kadung tuman. Ben mani-mani sing dadi keto. Ben mandi sing. Sing yang iringan. Bempuan sing. Sing dadi keto. Sing dadi nyemak-nyemak kene. Oh. Weh. Titiang nang ngoren. Ya cai batur ni kan dulu aku. Oh. Oren Nggih. Ben mani-mani do nyemak-nyemak keto nge. Nih nyemak. beli. Ya Rama le Rama. Aduh, beli aja. Kudiang dewo kudiang. Kudiang dewo de kudiang. Beli. Oh nyadang cai lar. Kengkir laos lah marah ke cai. Melang aten belai. Ampun ulang. Kudiang dewo. Demam. Apa dewo amel? Apa? Apa tuh mau? Gitu. Kudiang jadi macet lah. Biasa man masjid. Wah. Kenapa lu mati? Kalau cuma tiang. Hah? Nyonyone tuh. Wah. Niki oh, hari toko rewet tak ngerti. Sebelah di dia. Dok, yang rasis saya ngerti. Lu nggak tahu, Kawan Dok? tadi bapak jang yang cek mah beli cek. Yang dewo. Makan. Niki yang matur. Yang niki kamu jet. Oh niki jet. Yang niki kamu nyonya. Ler. Wah, Dok, macam ni peng sakat cuma nyemak. Dewo selengah. Tong dia tawang barang ke depan mah nyonyoy. Nah ngoren. Beli ngoren pasang dolar nakal ya. Ngoren. Mana barangnya mak itu? Saya kan beli ngemang contoh. Wah, demak itu dah sing tadi serem den. Ini nonton zaman nih. Nonton jangan sing ada nyemak. Tang nyonya jawab linter mah ada cang sing ngwer. Tang nyemak ben dulu kan ngomong. Ah, padah si Jaraji. Yang awalnya jangan lo tangan si melayana. Tapi ini melayanan. Yang Allah lebih menonjol. Ya nawani. Yang awalnya lebih anu menonjol. Tadi sang juga ke dewo. Enten. Ampurang para beli dolar keluar dolar. Di dewo kan sepenuhnya. Pulau ngadoh nih kali punika. Ya lengan-lengoan ya. Tadi Ya. bu manten beli kot ngeraos kapan rakan dewo nih. Bener li. Untuk napi niki. Dino jani beli kalau ningal rakan dewo nih. Belah-belahan dewo dipuri. Beli kalau ngajak dolar keluar dolar. Kalau ngeruh anak lu pangsidon nampungin kukur. Ide rake pacar rabi kita kalau dados sang nadu mangno wenden dados nyandingin dong. Melu sebeli. Aduh. Pangseng dewo sebat. Tandados. Ya. Pangseng kalian belah sebat. Cai maru bercandaan cai nak. Gani gendeng bang kalian belah. Ben begede ini Gendeng bang. Bang gendeng kalau benko. Tahan beli. pisan nggih. Wah, konser nih. Ya gendeng. Makalet mai, makalet kamu laman berjodoh pasti ketemu. Ketemu cepok adine ada kapok. Ketemu pino banggendong kang derpadine adi pengkang jalan adine. Kita pasal Cim. Nggih. Hah? Nggih. Kita pasal Cim. Nggih. Ketemu cepok beli begitu dini dindu beli mengadang. Yang tiang angkol beli pasti makan. Beli dengan ngali barang bangko. Nyet ntar goda bong di batu anggaran nyet kaki kantara di dadong nembak putu. Nyet ntar goda bong di batu anggaran nyet kaki kantara di dadong nembak putu. Nyet nyara godobong waduh. Dari sang rawayan dari sang. Kita jerowayan lu makin je. Ambil angka pulas magening ini. Cai mengendeng deket gitu noh. Nah makin ampun ibu di tiang ada dua sekolah ngiring makin. Sekat beli kang ale kurana no.
Jani berbeli keluas. Ali yang senali. Wah. Ali yang besar. Menang demun dewo, beli ne dua orang demun. Yang sebuah beli boleh, dewa orang beli. Patut suka dibawa situ Irako. Bubuk sudah jangan nih. Beli ke dewa. Nyari kita beli margona. Dolar. Ya. Dolar. Dolar. Beli lah bena. Boleh sengenge. Lah kemudian. Kirim dulu, manu bisa. Mana? Lega. Lelah dari nak bajang. Rakat. Sing ale bunga. Dipon. Sing dipon. Ale bunga. Sing tak. Hah? Sing dadi. Mai. Sing dadi kamu. Sing lah gairah hidup dari nak bajang. Kewah hidupnya. Aduh. Ini masalahnya. Yen ngelawan Adi, padahal agak tuan, tapi belum. Yen sonyakan orang ini mesaiban, kaceng saiban. Kini tonyan pangkungnya menek mengejar. Jelek nasib ke dini tonyan pangkung. Yang manusia nih. Manusia Ah. bisa ngomong. Bisa. Aduh, maret nak tekan. Tekan. Bagus. Maret awang bagus. Aduh. Yen dole uli dori mule ganteng. Ya. Mulu ganteng mani udah jenek. Gayanya sudah oke. Gantengnya sudah oke. Tapi sayang, jenengnya cara toki. Wah, sombong cara tuki yang memang reket nasa sing keles-keles. Wih, ini mari pajang seksi. Badan seksi masa kini gaul gayane. Ya naliang di kene di apa dan di bintang filmnya Caru Manohara. Wih, Ini Manohara tiang pangeran Pantan. Kengen, yang tolet yang goban ragan ini mi. kengen, Sajan, aja nih. belang kulis. Bulan kulis ya. Pasti duak megendeng. Sing dawang apa nyanyi. Uli Jakarta, kudu kadang produser kan kene kan ngerekam ya. Ngangon penyanyi? Aing, Ngangon apa? angon penyanyian. Ais, Wah. Woi, kengen. kenken nih kenken. Ayo makan. Nyanyi cuk. Coba ayo, yang lagi ke Pariko, so tawang mo, begitu. Kengen. Aku ini jeng melaim. Nyen melaip. Ya. Co. Mari juga kata saya sengdot. Yang lagi ke Pariko, sono. Naga ke parikosan. Dua benar. Nyanyi ke parikosan. Tuh, nanti. Ini mau beler nih nanti. Potongan lagi nih. Saja nih ke parikosan. Iya. Cai, Saya ngerti ya. saya ngerti kenken. Langsung perkosaan itu oyongnya banyak ya. Nengengke melaim. Oh, yang lagi parikosan nih ngoyo. Oyongnya yang pasang perkosaan itu. Oh, kedu. Udah nadine udah. Benar. Asal naga perkosa Jangan, apa? awas. Hah? Belum. Belum kayak Oh iya, saya ngerti. Menambah satu permasalahan bikin otak ruwet. Berdua. Belum lah di anak lu. Jadi dia orang mau belum? Belum. Yang coba nage parikosan nih. Wah, kena diserang ibane parikosan nih. Mau. Tadi kedo mau. Yang sengnya aku ke kedo mau. Bang sing ribet otaknya nong, bang sing ribet. Yang seng bani mau. Sing wani. Ngenten? Mau. Kancrek tiang hilang mau. Dijaya deh mau mar. Kancrek? Ada sangkanin ke dropon tiang lain. Hilang kancrek tiang ini mau. Dijaya tuh? Apa hilang? Aku ingat orang lagi. Tapi hilang.
Takone menek. Kancik tiang ilang. Kancik ilang. Kancrik. Hah? Kancrik. Kancrik, kakak kancrik, kancrik. Hilang. Ijo hilang. Lalen. Apa kacang besar? Aku hilang aja deh. Abesek ilang Apa sih? kancik. Wah, apa kacang besar hilang. Wah, benar. Bening. Benih. Hilang. Belum hilang kata. Jero anak lanang bagus genyek. Lalar, si orang bagus gencek apa pewayangan cine? Juno Wiwaho. Arjuna Wiwaho to kekawin. We, adi bingung mau tak mau badeng baton matane. Mimi, kene goban jelemane, celek buka lek-lek. Jeneng sini celek orang bagus. Nyen jelek. Ada adi jelek kang beli mulu jalan mau jelek. Dia jelek sama adi. Ane aja udah soal. Apa yang jelek woi jakulas? Jadi kene caranya nek yang jelek tekepin. Yang bertekap apa sing tepuk? Kacang panjang, kacang dawa, jagung matunu rasane nyanglu. Coba tawangi bane dua, nasi ano ngalen lo. Petawangi bane dua ngelek-lek nyekseng kali nak lo nu ah. Tawang ibu bodoh kali nak lu jubangan ibu. Adon sente, adon. Jalabing kabadan liu. Nago kene, nago kene. Bumi tinggal aja liu. Sing kena pengurusan lingah kawale bumi men. Nah, terserah be. Terus kancrik mau lagi. Nah, terserah bagus. Boy! Bagus. Bah, tole. Ngenang pakaian den sing ngidang nih. Bah, tole. Bah, kapan selam sapot poleng sepatu kotak. Bah, ngangon kaos selam. $1 bang apa bicaranya? Matching. Dia kalau berberan jelek kancangnya. Porencang. Si makan ayah ini kejukut paku boreng ada bahas cekong kan bahasa aduh bahas. Sing daging orang mesti token film yo senawang. Cek ngortok itu. Apa sing? Jero anak lanang bagus genyek. Bunuh dasar lu. Titiang wanta widya dari ken sulase aran titiang Rajo palo. Para titiang truk no lara. Nabi wendan pikayunan mekaronan sareng titiang. napi wenten ngamel busa nanti tiange Saya nyuang engke. titiangnya dia mengentosit antuk emas mirah lan perak. Dia sing dot ken mas ken perak ken bis. Sing dot. Bis dia mau duduk di bank. Mas kalian. Melalui bang mulut dia. Mengkacakan mas yang dagang bakso. Bakso, Mas. Menapi sane arsang Yang raden. nganten jak saya.
kerulian dia kan cek kirene. Aduh, yang sapunika sedang becek kepisan, Mbok. Nang cengakin, Mbok. Aduh, tuh men jani tiang nepokin. Aduh, yang diamonin teh bagus nakit tuh, Mbok. Bagus aja, Mbok. Yang bagus aja juga, Be. Mbok, yang disubanit lek tekang tiang, nang tinggalin. Kenyamnya manis. Adagne nyempakel. Aduh, diketone to dikenyamnya, aduh manis aja. Kenyamnya mapak tulang bungotnya, no. Ada melesot bungotnya. Jero, Iya. tiang misadi makan lagi. Iya. Nyen adaan raga. Dia ngodan $1 men. Nyen adaan raga nih. Dolar. Wih dolar. Ini dolar kadang coba bangke. Adi tawang Mbok, Ini dolar nggak orang apa bangke kenceng manis kok nih dalam ini. Sing gua mau ganti kencingnya. Kenceng apa? Kencing pahit kan. Kenceng pahit. Adi bisa pahit. Sang sinawang.